ariko ubuzima bigenda neza pe mboga n'inzererezi imbaza iki kuko imbwebwe nk'iyi kuko mana ndi kumva nabi cyabaje no kuntu batuka bakabajya mu maguru cyo kimbabaza windeba none se gire hanyuma imbwa guti kujya mu maguru imbwebwe ubwo sina nubwo ari n'imbwa gusa cyangwa shanze mu Hi, babe. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. Kuna kuhamagaye ugatinda gufata telefone. Nari ndi kumwe n'abashuti banjye nyine nari muze gatoya. Okay, nizere ko ari kumeze neza. Neza neza ko ngukumbuye se bimeze ute? Shana nanjye ndagukumbuye byatari kabisa. Weekend? Weekend gufite akazi kenshi twahuye se. Today? Yeah, I'm ready today. After 3 hours. Mu saa 3 nari bikabisa nyine tayari. Okay. Good. Mukandari kuze wambaye kurukundi. Yeah, I love you. And you too. Thanks. Man, biba ari amahirwe kugira umwana ugakunda Cyane mani ndagikomfirime byatari. ndanje ariko mwana ni mu bebe ugomba kugatira ku cyo wiyamini uri Mani none iyo ugeze mu Rwanda nicyo cyane nekereza bwa mbere no kugihamagara. waragikomfirime nanjye Ndagikomfirime gise kigamo fresh. Swagenda kumva nanaruka mani. barakuzi cyakora kamerika mubwiye nimba ugira umutima bazana no kuntu abavuga rero kuntu amuganga aramukunda Agira umutima se. bari no kuntu uvuga ikintu mani ku isura ubona ko kamariza kuvugana na Mujama aramukunda nyine ubona umva arimo neza ndibera n'abandi bazambwa ziri kumwe n'uwanjye asaba amagara Nta nubwo ari imbwa gusa ni imbwebwe. ibaze ko nanijana ajyamo ni ukuri ma najana ajyamo nta giceri kiwe n'iki na kimwe Nasitunze nimero y'imaziki. ni ukwihanganira umuntu Nibura agakubwira n'imbwebwe yanjye da ndumva yaba ari imbwa gusa. shaka mvuye kumwitaba tabiyo kandi ahise akupa ino mbwise ko